Hadoli Silalahi, Dohot Anggidoli si Raja Tabu. Nomor Jolo Tambak Raja Silai Sambungan, Dohot Pasodu Kulona si Basonabolo, Ima nomor Kuar si Pitahomasan, di Dolok Paromasan, Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Nomor 2, Tambak di Raja Tampung, Dohor Persodukna, nomor Gor Pitahamasan, Boru di Raja Toba Manuri, Suarsoni, Nang Dainang Pangitung, si Miling-Miling, di Huta Sibisa, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Dapat Turuhor, Panjowon, Ahadoli si Raja, Anggidoli si Raja Tampung. Bawato, Baborha si Raja Tampung, Siya Samosir, Tuhutan itu Langna, Nari si Bisa, Mardike Nenean, Marsagus-agus Kupion, Marrudang Najaga. Palimahon, si Dalai Raja, Dohor Raja Tampung, Dua Ina, di sana Penarusan, Siang si Baso Nabulu, Ima Opundogu, Namar Goa, Minta Kaumasa. Ono, si Dalai Raja, Dohor Raja Tampung, di sana anak, di sana boru, Naso jadi Marsyurion, Nahot, Marsin Haolongan. Babi Tuhor, Bolo Adong Ulau, di Hadol si Raja, si Raja, Dagabi Penambori, Manang Padukuri, Raja Tampung, Songsomoni, Bolo Marudaon Ma, Raja Tampung, Dagabi Penambori, Manuturi, Sila Lahir Raja. Di Pahok, di Dolok Paromasan, 20 April 2020, perwakilan pihak Silale Raja, perwakilan pihak Raja Tampung, Jalatong Nohai Mangiru Tuhamuna, perwakilan Tulang Nami, Simbolo, Dohor perwakilan Tulang Nami, Manuru, dalam berencana Rohami Menami mau di Batu, di Prasasti, dalam dua mabel nami sada mau di Paramasanon, sada mau di Singgida. Manang naisya kamu parang alah mereng, asa takas di bodo sama dia alasan ini orang kata orang hata do alesi palurado kamu untuk orang kami saling asa dari nong kurang hari tahu di kami. Oleh tema gimana buat sama kami jadi pinagi rumah itu semua betul benar ini. Bang, tolong bang. Tiga dua. Oke. Sekali lagi. Asatong botol muna. Ayaw mapipinak. Bakit mapipinak mo? Baik na higa. Baik materi na higa. Ayaw materi. Eselon dua kali. Nada doon sa masarap. Oo. Uy, sa koy. Nado kan? Hah? Nado kan?
Lama. Sama. Sah kan sah. Sah. IPPT itu. Vai Jaida, vai Jaida.